guys and welcome back to my YouTube channel. Ang tawag sa thuma basao University kariba late night ke thuang ke tawag sa thuma basao and also ang Korean drama nai mani bagai ekdom late ke basao ke late ke thu te kaisa ang kyang ka Korean drama nai tongo guardian nai torong nu khana bono maximum porong Netflix nai tongo guardian ne kaisa Korean drama norok nu khana baksa nu ja khuga dai nai Netflix or else drama ko lo tongo aram nai manu ya hangke high TV aro tongo guardian yang tabo fresh abang nam prang mai chanai fogni te di pon yang mai cha sinai tam ning yang late bus thang kan parents to mai si baby khan mom dad dan daddy to thang bai coffee so hangke abar bagai ang te ekdom tabo fung di pon sa mai ma cha sinai kenarok nai tong di Inke tabang an skin care morning skin care te plus winter season ni ang winter season no same product use khaya tam ninke winter season ga kisi face drying ni thango and also kisi ni face rock phari ting thende ba inke baksa rom mang phatiu ge baksa phatiya kan mang phatiya but still ang winter season kan skin care ni routine ang change kai sibu mane product change khayuta inke ang tabang mo fully tongo mo Motunar use kai tongo genog no funok na yang nayan tulang tamo obosang thanga koi thamai ka ekdom marke ge first use kai sigang always shake kai no bo khai di khai na musang ta khai di ba always shake khai tam tolani to mixing pain jatke and obani kala pink angobo online order khai do angobo dukan thang payo tam ni gang khana man online order khai man ke tam sanai hamya manja gorokhani Rare pimples paimani korma ke paimani aflang vlog ro khailia and also ang vlog khaya ba lokha ni bagya ni views ok phai angi tongka ang ta vlog continue khaine disha kani mazrang kisha khaijagli ya plus kisha ani soirok ba aram nanyang tongmon and also ani kisha problem wrong hi tongmani personal matter inke am bagai vlog khaili am sak Kita an exam botong mani an exam 22 se payo ke ba blog khai maliata khai liatang ke ang tabok shiram use khai nai o shiram to nok semano angol di nok no funuk zakani summer season ni skin care product for bang nok no first shiram gang yang market no chajo gang first use khai ka rice water ni shiram no ke rice water shiram fulan ma khang market dry khai ka tabo te bosi winter season ni de bang ke winter season ke te bosi ma khang drying nan time ke te ban ma khang drying kha ke an ma khang kisa tam din hayangi thang pimples nokor ka bo drying mani baga ke vitamin C serum fulkang kam prang chwa chwa ki vitamin C serum fulan hne tam ni ke vitamin C serum hang glow khairu and also je borong ni je acne tongnai ki pimples tongnai rokta fuldi te bari thango inge je borong ni pimples kare man pimples joto ni sisha tongo but acne je tongnai roni ta fuldi tam ke vitamin C serum te bo bari ro marke ang may advertisement khaiten do kun promotion khaiten do abang skin care ni kok sai tong baksa tongla boi je mane je baksa tong do vlog ro ko saya hinge ang pan am te yang o baksa rong no hanya full man no khangaita like ta bang vlog ro kem ni skin care no khanga wa chuke o full na hini bar lo full ka hinge baksa milia to ba face ba mane skin me milia hinge khage na ang bu buni loi ro sirang full ka hinge ko ta mang an pimples mar ke phayu ga reason bagina angbo ang advance borno side wota ani viewers rong no nong ni pimples tong khang ke ta full di hine otherwise ma khang pura te bo pimples ngi phayo bo full khang ke ekdom mar ke pimples ng vitamin C serum jodi pi ekni tongi full te pura ekni bari yang abo use khai tong tabo ekni OC ani pimples aro phaiman bak se use khai ma tongo ke norok obo full di o ke pimples ro komi du also norok the no skin e mili ka ta full di o makeup khai bro full na ke full man amai khai bro full tami ke ano sauta
anga fro vitamin C ai sorry tunar bo fulmani rice water ni plum nin tabbo fulmani gam pore fulli angke tabung kyang tisa vitamin C ni fully tungo abo masayang gi tonga na marke masayang gi tonga ganke tabung kamen vitamin C ni ton fulna start khai jaw ka tisa plum ni full waimne to funa obis mi tunar sim plum ni fulli ta shena samana bangke yes Hinke narok nai tong di ang tabu khainai breakfast plus lunch tamni gang mai ja ja mai ta funo funi mai je ku di poni mai je ku direct gani nyo kaisa khaisina yang narok nai tong di and these days views mai kom tamni gang 1 month vlog khai jele maybe they are baging khana tawangan vlog na continue khainai even university o thanga gang khainai narok just nai tong di tabu sobai gang kitchen room o yang light design be kam ke light chi phai se black in tonya da tamu song na nyigrana okay tamno ogno funong na ni mom tamu mu song to ni rekha ora ko moi masing mosteng amage thongjo ban bagan mom song moi masing mosteng ora hunke labra no ble labra dan okay ora hunke moi masing bai mulai aundru jangan sa thongba ya ang kom mulai no to mai They are okay, me horny chicken sunzak or chicken mustang. So I need ready and tao mai cha shinai. Okay chicken mustang. Obo hunke labra hamani. Obo hunke mui mashing mustang. Je mui mashing awandruang ob sale tam kang awandruang sa thongzen bagyang. Tera ko tong bula. Tam kamo mulai botong bula kang mulai thongzen bagyang. Chali abono amun bagai tabang chanai mai tam mai chanai. Ding ding. Chicken handang za fish like terma bagai ang kitchen room cha le ta mi ge sai chung sa ni ko sunang za wang bagai na ja ga mom to ga mom ko chung be to plus kitchen room am sa nai camera sorry light cam phai bla ge khai bo ta mi miri wa bagai ang kitchen room maximum bu bang no khai pur mai sa pur sunu ya no funok shina yang mai cha ma pore hinke ang tabu reading gi tongo mela thani bagai ang no funok nai food festival tabu mela ngi tongo borong ko mama dosrat ba bonong ngi tungang no funok nai tini gang tabu reading ma pore khen no funoni
phải trong cô. 괜찮았어? Thở फाइनेंस ले तो आगे पुरान बस के स्टैंड जों का दाबो थाङै दङ बरतला बाद गया फुड फेस्टिवल सामनि के जों दाबो थाङै दङ बरतला टमटम बाय लोकेशन ना नाम देख के जों दाबो थाङै दङ आं दल नगो फाइगा बादां फुनुं मालेन रंग न जों दाबो थाङो स्मार्ट सिटी वो स्मार्ट बा स्मार्ट सिटी वो ना दल फाइजा बिनै मनाय बाय के दिना नंग न फुनुं ना आउटफिट वो दोस्ते मो वो कभी ओके जों दाबो थानाय वहाना को स्मार्ट बाजार दां को स्मार्ट सिटी ओके स्मार्ट सिटी जों दाबो थायो बिग बाजार ने आं कौन मतलब आगे बिग बाजार दङ स्मार्ट बाजार okay so we are going now oh come on bye bye hả hay na bye bye to